Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diospa huyaymanta ishkiyuyayta charishpaka imatataq rurana. Tukuy ñukanchikmi mayhan punllakunapika rimanakushun mana kashpaka Diospa huyaymantaka ishkiyuykunata charishun. Ishkiyuykunata charinaka mana alli kriqkunata mana ruranchu. Gentikunallatami ruran. Primera de Juan 2:28 nin kunanka huyashka wawakuna Jesucristo rikurikpi mana manchashpa ñawi rikuringapaq paywan shuklla kaychiklla. Chashna kashpami pay shamukpi paypaq ñawpaqpika mana pingarishpa anchurina tukushun. Shuk musparishkapish phakirishkapish mundupimi kawsanchik. Gentikunaka shunguta phakinkakuna shinallatak umankakunami. Tukuykunami mayhan shuk sinchikrikmi nishpa ñukanchik yuyaqpipish Diosmanta karuyashkata rikushkanchik. Primera de Juan 2:19 nin paykunaka ñukanchik purallamantataqmi lluqshirka. Ñukanchik pura kashka kashpapish manapish ñukanchik purachu kashka. Ñukanchik pura kashka kashpaka ñukanchikllawantaqmi sakirinman karka. Mana tukuykuna ñukanchik pura kashkata yachachunmi chashna tukushka. Kaypika ninmi gentikuna krinata sakishpa ña mana tigraqkunaka manataq Diospaqlla karkakunachu. Hawalla rikuypika kriqkunashina rikurishpapish krishishpapish paykunapaq shunqukunapika Jesustaka manataq chaskirkakunachu. Imaraykulla huya gentikuna shinaka sinchimi kay tukun entendina Jesuska imata mana shuyashpa huyaq kashkata shinallataq wiñay kawsayta ñukanchikman kumpidanata munashkata. Payka tukuy pachami huyan mana ñukanchik mayhankuna kashkamanta ashtawanpish pay mayhan kashkamanta. Ñukanchik kawsayta Jesusman kushpami Diospaq wawakuna kanaman tigranchik. Shinallataq ñukanchikta pusachunmi paypaq espirituta chaskinchik. Apóstol Juan parlashka shinaka huchayllaq chikanchishkakunami kanchik. Huchayllaq espirituka ñawpachishkata shuk rikuchikmi. Ñukanchik kayaminchaka wiñaypaq allite wakichishka kashkata rikuchinkapaq. Imakunapish mana alli kaqpika shinallataq Dioska imata mana sustarinchu nishpa mundo kaparikukpipish huchayllaq espirituka kashkatataqmi ñukanchikmanka yuyachin. Dioska ñukanchiktaka mana rurarkachu kungarishpa shitankapaq. Payka kay ratullataqmi tukuy ñukanchikpi trabajakun. Diospa huyayka mayman mana rinchu. Payka llakikmi, alli shunqumi, hatunta huyaqmari. Kutinpaymi paypaq espirituta ñukanchikman kurka paypaqlla kawsachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, Pagillata Guyashkamanta.